nanda bisaran na po matua umpamatan na pina ulen doi channel YouTube EKB Bahasa Toraja. Kadang napuang la tarangi dan atu yate di dalam may Lukas pasal 10 angka 20 misa saya lako 20 nak pak. Apa dolo dia itu tama sambayang. Tontong kan mak kure sumanga puang tontong tu mama semi losong tu jona kaparanwan ki belan nala ditu pak kaborok minyak kami. O puang laki rangi tu jona kadami tanda manasana kapatonganan kica kamamaliran pila usi sulang komi lantai katuan yate. Mak kada komi lako kami ulen dui pena masalok mi. Ulen dui puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Belan na mintu na te misambon to mataru sia to manarang ami pasomboy la kopia o ambeko belan na susi moto tupak porayan mi dio olomi Lukas pasal 10 angka 20 misa na dipakondi na kuah benda dipitik dio olona buang matua sulu tu pada tontong di kamasailan puang Yesus Kristus lante katuanta nenek di sitamuan temai to manarang apa masusah di si paulilan susi to kumua na sanasang tumintu na apa tayan na mempayan lan katuan na kelo ya na dipasitende temai to biasa bangari apa umbung ka penaan na setengah na lamelada ya ke sisola kita main to susi to mak dinpang la lobo tu kapaisanan sia kakinan na pakamasian pamatua do paleta sulu kaborok lan puang Yesus Kristus ya tu puang matua umpak pepayanan kalian tangia la koto madao pena belan na manarang sangadina la korito umpa majongan penaan na to mak patongan la ko puang matua sia to untarima puang matua lan kasipulungan pena masalona anak ia tu kasalamaran ba tu katuan matontongan dia puang matua disundun ni lan puang Yesus Kristus ya moto anna makada kunua ia manna la untandai ondong pi ia si sola puang matua lan kada tuanna sulu kaboro lan puang Yesus Kristus tae sengena taranuan lan untunduiki dikua antabirisan melada umpama diongan pena anta tu la dipapayan ulen dui kurean sumangata ondong pi anta mak sorongan lako puang anna ia untaranaki lan katuan ia teh ya moto mai mokomi antabirisan umpasa itu kadan na puang sia matuttu mas sambayang alangan puang matua tak aku itu mintu kasalanta anta mengkatoba dio mai mintu dosata eke tuo mak patongan sia uranuan ki puang matua mana satu kumua ya tu kita te anak-anak kaborok naki puang matua amin tama sambayang pure semangat tu kadami puang ada ikan tontong pure sumama pak kaborok ni mengkatoba tu do mai mintu salah burangki belan na kami te anak-anak ni kan makure semangat kan lansangan na puang Yesus amin siulu rampun dito tu kadan na puang matua darat tarangi atu totemo tontong kiranuan kumonta subscribe ite kadan na puang matua sia tapak bagian nila ko sang mane sang baineta pure semanga puang matua tontong umpas sakay kami